ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯆꯃꯥꯄꯟ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ DGP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯃꯝꯅꯍꯟꯕꯅꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ इंडो म्यांमार ngमखै परिंगदा फिजिकल अमसुंग स्मार्ट फेंसिंग खाबगी थबक अथुबदा हौरगनी मिनिस्ट्री कुकी मिलिटेंट चमापन मणिपुर चंखिबगी खुदम चांगदम लेते चीफ मिनिस्टर ऑफिस नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट निपान अमसुंग अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अहुमदा डिस्टर्ब एरिया स्टेटस था तरुक के मखा सांगदोखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के गेस्ट फैकल्टी सिंह रेगुलर ताहंद्रबदी अकनब खोंगदम चंगसिलगने अमदी मतम कक्तबा टोटल सदान मरम ओरगा इम्फाल जिरिबाम लंबीदा गाड़ी कया पंदुना लेरे खुरुमजरे ममी टीवी ने संदोकजबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मीडिंग ताबिरमनिबसिंगबो तराम नोकजरे पाउ संदोकना पिजरे स्टेट एससी सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह अमसुंग DGP मणिपुर राजीव सिंहना कुकी मिलिटेंट चमापन मणिपुर स्टेट चंगसिलखिबगी मतांगदा पाउचे सिंहदा संदोरकलिबा वाफम असिना मणिपुर प्रजा मियामदा अमुक हेना चममना हले हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमीगी कोऑर्डिनेटर सोमेंद्रना पाउमी सिंह उनबदा ngase lamphel pata leba committee asigi office ta phongdokre mahangna makha taraduna hai irang tholiba state asida jungle warfare ningthina trail toraba khulai paiba kuki militant chamapan rom changsilaktuna maitai singda tha asigi kunipan da attack tawgani haiba paw asiga mari lenana security advisor Kuldip Singh amasung DGP Rajiv Singh ngarang pauche singda Manipur da hariba kuki militant sing ase changlakkhibage khudam changdam phangde पाव असी अरानबनी हाइखिबा वाफम अमदे कुलदीप मसामकना इकुई कुइदना CM सेक्रेटरीट पाउमी सिंगदा खुलाई मतिक चाना पाइबा जंगल वारफेयर निंथिना ट्रेन तोरबा कुकी मिलिटेंट चमापन रोम मणिपुर दा चंगलक्तुना मैतै सिंगदा सेप्टेम्बर गे तांग 19 दा अटैक तवगनी हाइरगा पाव असी चुमले हाइना फोंदोखिबा वाफम सिंग असिगी अवांग बथाके लीडर अमगी ओइबा रेस्पोंसिबल ओइबा वांगांग नते मसिना तंगदु लैताना लैबा फंगद्रिबा लमदम यामदा अमुक हेना चममनबा पोखले हाइखे महाकना हाई कुकी मिलिटेंट चमापन रोम म्यांमार रोम दगे मणिपुर दा चंगसिलखिबा पाव असिगा मरी लेनेना कुकी जॉब ग्रुप के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सिंगना थोंग असिबो मैतैदा मराल सिना बहनदुना ngasi रैली न चिंबा कया चले अदुगा कुकी मिलिटेंट सिंगना अफब मखलगी खुलाई सिंग अमदे ड्रोन बॉम्बिंग सिजनदुना हौखिबा सेप्टेम्बर गे तांग अमदा कौक्टुर खुलदा अटैक तौखिबा अमदे रॉकेट प्रोपेलेट सिजनदुना मिसी मिना याहनखिबगी थौदोक सिंगबुना करी अमतना चुंगदना लैबा थवोंग सिंग असे उदना ताकपदे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना कुकी मिलिटेंट सिंग लौतुनरगा मैतैदा अटैक तौरि हाइबा सिने मरम मसिना स्टेट असिदा सिक्योरिटी लाकबा से नापीगने सिक्योरिटी लैब्स कया मिसी मिना कया यहनखिबा से यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन सु अरिबा सिक्योरिटी एडवाइजर असे मतिक चादरे ताक्सबने हाइके या गवर्नमेंट की एजेंट अमा ओइना थारइबा अखोगी मरुइना एडवाइजर कुलदीप अमदि DGP राजीव सिंह हाइतारे मखोइना मणिपुर सानरिबा लौरिबा रोनजी अगपामो ओइरे हाइतारे मियामदा समम ननबा कयामा थोलकपा तौगदब थबक तौ हाइना थोलै अजे सोनाखंगी ASP की थौबांगी SP की थोलकपदा खोगी कुकुमिने आमना खोगी मसिबु कदाइबो चुमबजानो कमाइ तौजानो कायना हम चिंगनरिङै तंजा खंजानदन खोइ म्यामजी मसि करमबजानो चुमरा लानबुलामरा हुजिछि यामना खोगी तोंगासी संदोकपनिना
ꯇꯣꯉꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯔꯤꯉꯩ ꯇꯟꯖꯥꯗꯨꯗ ꯀꯪꯀꯧꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ 9,000ꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭रेस ꯕ꯭रीꯐꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯆꯨꯝꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯇ꯭ꯔꯨꯞ 30 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯁꯦꯛꯇꯔ 30 ꯊꯣꯛꯅ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯂꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯦꯂꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯁꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯁꯟꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯥꯡ 19ꯗꯒꯤ ꯂꯟꯗꯥꯔꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯗꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯆꯔꯛ ꯆꯍꯤꯡꯅꯅ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟꯒꯤ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒ India amasung Myanmar ngamkhai parda kilometer 1494 asi physical smart fencing khabagi thabak athubada horagani haina Ministry of Home Affairs ke official oiba paw amana ngamkhai sambal khabagi India gi ngamkhai gi saruk meter 150 rom hundoklam gadore masigi sumathakta border outpost sing semgatnana ba thabak lokhatpa hokre haire border outpost sing lingbagi wakhalon ase mapung oina BSF na Indo Pakistan border amasung Indo Bangladesh border da paikhatpa horam khebane masina ngamkhai ngak senbagi thabak tawriba personnel sing pak chawraba ngamkhai gi saruk aduda midyeng thamba ngambage khodong chaba piri news agency amaga Assam Rifle gi official amaga wari sanabada India amasung Myanmar tainariba kilometer 1494 sangba saruk sambal khaduna leiriba ase mapung oina ngamkhai turel amasung lok kaya leibane nauna sambal khaga toriba sida CCTV amasung motion sensor sing haptaba smart fencing hi thabak paikhat pa horagane physical fencing asina land border leiba mafam da paikhat kane adum oina mak ngamkhai paring asida lok amasung turel kaya marum leire makhoi sing asi matam ichel thaikiba ya bangi oithokpa lei asiguma mafam asidana oina paikhat kane hai ngamkhai paring asida milan thoklan sing thingnabagi damak underground sensor amasung motion detection camera na chingba hapkane asigumba technology sing ase Indo Pakistan ngamkhai paring da jinari hare Assam Rifle ki thongba officer amagi matung ina ngamkhai paring khungang Myanmar dagi ningthina jungle warfare train toraba khulai paiba kuki militant 9,000 rom Manipur da changnatuna tha sigi tang 19 da maitai taba khulsingda attack chathanaba tori haina official amasung miyamna mi painaba loinana state asida ngangnariba asi lepinaba chief minister gi office tagi miyamda appeal torakle khulai paiba miyoi sing chatok jasin tore haiba paw da yumfam oiraga chief minister office na miyamda mi paidanaba appeal torakle state information amasung public relation department na thadorpa chirol amana hai khulai matik chana pairaba train toraba miyoi 9,000 muk changnakre haibagi matangda chief minister office na state police department ka paw faunaduna Manipur police na masigi machinery amasung network sizinaduna kari thabak lokhatpak yabagi haibadu yengsinanaba khangankhre cherol asina makhatana hai lalhauba singna thawong asi chatharakani haibagi chang nemna leire maram aduna miyamna hiram amatagi matangda mi painingai leite amaromda khulai matik chana paiba jungle warfare ningthina train toraba kuki militant 9,000 rom Manipur da changnakhre haibagi matangda state asigi security advisor Kuldip Singh amasung DGP Manipur Rajib Singh na Manipur da haiba kuki militant sing ase changlakhibagi khudang changdam fangde haina official asina khudek piduna thadorappa cherol amana haire cherol asina hai kuki militant 9,000 rom Myanmar rom dage Manipur da changnatuna maitai singda attack chathagani haibagi information ase fangbaga security establishment sing amasung tongan ba intelligence singna kupna thigatuna lakhe adubo hairiba kuki militant sing ase Manipur da changlakhibagi khudam changdam fangde kuki lal hoba sing changlakre haiba paw sida tongan furup singe reaction yenglaga input sing ase tongan ba quarter da verified toba matamda
ground asigumba information ase leiba thengnade maram asina hauzik fawgi oina asigumba input ase hauziki oina de thajaningai oide hare adubu Panamak oirabaso ground da thabak tawhaliba security force na miyamgi punsi amasung lanthum ngak senabage mekum na hom singna lehale forup khudimak na asoi ngam thogandanaba kanna hotnare miyam na makhal amatage tonga thajabigan haina appeal tawre Manipur state asida lisingani kulhumdogi mege humdagi hawrakiba tha tara taruk henjilaklaba ethnic violence asida khulai pai pasina maram oiraga center amasung state government na Manipur gi oina Armed Forces Special Power Act AFSPA 1958 review tawragani haibagi wafam phongdokhraba matungda yumthangnariba Nagaland ge district nipan amasung Arunachal Pradesh ge district ahumda AFSPA gi makhada disturbed area status ta tha taruk makhata na sangdokre Official oiba source amagi matung ina Nagaland ke district nipan amasung Arunachal Pradesh ke district ahum asida AFSPA gi makhada disturbed area status ke matam tha ahum sangdokhiba ase government na set asigi law and order singi situation review torba matung security target tang kuntra fawba chanaduna lakhibane hairiba disturbed status area sida tha taruk amuka sangdaduna Tha asigi October amadagi tha tarukta makhatana sangdoknanaba ministry asigi ngarang numidangi order ta thokibane hare AFSPA gi makhada disturbed area gi matam nongna sangdokhraba Nagaland gi district sing adude Dimapur Nuiland Chumokadimia Mon Khiperi Noklak Fek amasung Peren district singe aduga Kohima district kina Khuzama Kohima North Kohima South Jubja Nokhalemba Mokakchung Ai Longthang Tuli Longchem amasung Kejocha police station singna kwaliba mafam sing asidaso disturbed area ase tha taruk nongna sangdokre hare Makokchung district ki oina Anaki si police station na konba jaga Longleng district ki na Yanglok police station na konba jaga singda disturbed ase makhatana lauthoke Masigi mathakta Wakho district ki Vandari Champang amasung Ralen police station amasung Juhebota district ki Gatasi Funghoboti Sadakha Suruhota Junhebota amasung Agunato police station singna AFSPA gi makhada disturbed area lauthokpa yaure UN Home Minister na tongana thokpo order amada Arunachal Pradesh ki oina AFSPA gi makhada disturbed area status ta tha taruk sangdokhraba district sing adude Tirap Chingang amasung Longding district singne aduga Assam ga tainaba Namsai district ki manungda laiba Namsai Mahadevpur amasung Chaukham police station na konba mafam sing asidaso disturbed area ge matam tha taruk amukasu sangdokre hare Manipur University of Culture ge guest faculty sing regular tahandrabade agan makhongjang jangsilagani hare wafam masing ase Kanchipur da laiba New Light Public English School Manipur University guest faculty association senduna pangthokiba protest amada association asigi president B Gopi Roman Sharma phongdokibane mahangna makha taraduna listing ani tara taruktage Manipur University of Culture ge makhada guest faculty oina oja kaya ngasi fawba thabak tawduna lakle Matam sangna guest faculty oina lairaknaba oja sing ase laingakta regular tahan binaba hanjin hajarabaso tabi dana laire masida natana guest faculty singi remuneration ase supnatage lupa lising taret khaktamak piduna lakpa aduna handak lising ani ga kun mari dage lising kun mathoi ga chatrukta hengat pi da badage laire adubu tha amakhak tolok piramaga ana pitriba sisu pithok pinaba mari lenabo authority singna yengsinbio hare MUCT ena lengakta taliba demand sing maru aina oja sing ase regular tahanbiba amadi remuneration matam chana pithok pinaba hairiba wafam sing ase numit mangani gi manungda thabak to thok pidrabade mahairoi sing takpi tambiba lepada natana makhal makha kaya gi khongjang jangsilagani hare 2016 dagi oirakraba yamna seniority oiraba adumlo guest faculty sing Hairiba guest faculty sing asigi hauji so laiba shotun laiba
पैसा रिम्यूनरेशन खरी खरी पिक्रब 21,600 असे CM सेक्रेटरी पास तौदना अखोई सुमाय तौदना पीरो है फंग हौग्रबनी अमुक था मरी मंगा अमुक लेप्सल पुनः था मापन हानगी 7,000 असीगी था मंगा तरुक अमा अदुगा हौजिक लेरिबसिगी था मरी हाइबा अमा सुमाय तौदना था मयाम से सोलगा ले अदु हौजिक से अमुक मसेदा लोटी करमाय तौरी सहीदा मीटिंग तौरगा अखोई ओजासिंग अमदि छात्रसिंग असिबु एक्शन लौगनी का हाइबा अदगी सहीदा क्लास तौद्रबदि मसे असि तौरनी हाइबना सिंबा ऑर्डर कया अमा अखोई मथक्सिदा थोइ असिगुम्बा थोइबा थौदोक्सिंग असे तौहैद्रबा मियोइबा अमना अमदि कल्चरल यूनिवर्सिटी अमदा चटकदब लोंचट अदु नत्तब अखोई कल्चरल ओइबा असिदि यामना भक्ति प्रेम द खोइरमनरगा यामना करिगुम्बा खरदा पेंथोक्चरगा ओजा मागना तौरिबसिदि ओथोना नुंगाय फज्जना तौग्रे अमरोमदा यूनिवर्सिटी असिगे माहिरोइसिंगना फोंदोरकपदा ओजासिंग असिना खोंजंग जंगसिंदुना लेखिबना मरम ओइरगा क्लास तौदबा असिना माहिरोइसिंगे कैरियरदा चाउना अकाइबा अमा ओइरकपा याबगी फिबम अमदा लागले मरम असिना गेस्ट फैकल्टी दा लेरिबा ओजासिंगना तालिबा डिमांडसिंग असे लेंगाकनासु अथुबदा थबक तोनथोकपियो करिगुम्बा ओनथोकपिद्रबा तारबदे ओजासिंगना चंगसिलकपा खोंजंग खुदिमक माहिरोइसिंगनासु सरुक यारगनी हारे तागदे अखोइदि ngasi ji satra moina akhoi je class yawba laksari neba ojasing sina sumaina khongjang changsala lei taragadi akhoi career sembla laiba akhoi sing stay da akhoi gi mangjaba che akhoi gi mari leina ba department sing authority sing na khangbiyo aduga hairi ba akhoi gi ojasing ji khongjang che ojasing sina numit mangani gi manung da haina tale moi gi khongjang chi changsal list da akhoi gi administration ga ojasing ga yana ba se athuba matam do pubiro aduga yana saleraga akhoi gi mahai tamba sidai da kaidana ba se akhoi gi administration gi kai दगी सु दगी गवर्नमेंट की साइड दगी सु अथुब मतम द याना बसे पुबिरो ओ हाइना इन मीडिया की थोंसे द हाइजरी करिगुम्बा सिगी सिमा हेक अथुब ओजासिंगना नुमित मंगानी की मनुंग द हाय अदो अखोइना सु नुमित मंगानी की अदुम थाजरगे नुमित मंगानी की मनुंग सिदै द सिगी याना बसिमा पुरक द तारगदी ओजासिंग सिना ngasi चंगसली ब खोंजंग सिदै द अखोइ छात्र अमा ओइना अखोइ की छात्र सिंगी माइकै दगी सु ओजासिंग ना चंगसली ब खोंजंग सिदै द अखोइ सिगी मतुंग दगी सपोर्ट तौजरानी सिका हाइजगे तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेबा ताउसेम सब डिविजन गे सब डिविजनल ऑफिसर SDO गे ऑफिस ताउसेम सब डिविजन हेडक्वार्टर दा थमगदबनी हाइबा यावबा तोंगान तोंगान ब डिमांड सिंग तालदुना सब डिविजन असिगे ताउसेम हेडक्वार्टर स्टूडेंट यूनियन TSSU ताउसेम एरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ताशो जेमे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ZSO अमसुंग चारम सेगमेंट बॉयज CSV ना था सिगी कुनमरी के अहिंग नुंगाइदेगे मखोइना क्वालिबा मफम सिंगदा नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरिबाम लंबे यावना मतम कक्तना शटडाउन की खोंजंग जंक्शन खिबना मरम ओइरगा हाईवे असिदा गाड़ी चथोक चसिंदा खुदोंग चादबा कया थोकपगा लोइनना पोचै पुसलकपा ट्रक अमसुंग टैंकर सिंग लंबी असिदा पंदुना लेख्रे हारे तोंगान तोंगान बा पोचै सिंग इम्फाल तमना पुसलकदबा जिरीदगी लाखिबा ट्रक चामगे मथक्ता हाईवे परिंग असिगे बराक एरियादा हौजिक फाव पंदुना लेख्रे अदुगा इम्फाल दगे पोचै अमसुंग गैस न चिंबा रौनबगी दबक चटखिबा गैस बुलेट यावना ट्रक कयाना न्यू कैथल मानबी एरियादा स्क्वाड लाकपा गाइदुना पलगा लेरे हारे अमरोमदा हाईवे थिंजिनबगी खोंजंग असिबो ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर्स यूनियन गे जनरल सेक्रेटरी माइमुम अनिना अकनबा मोंगदा यानिंगदबा फोंदोरकले नेशनल हाईवे दा ngaihak leitana ban amade इकोनॉमिक ब्लॉकेट ना चिंबा खोंजंग जंगसिलकपा यानिंगदे मणिपुर हौजिक था तरा तरुक हेलकदबा इरांग असिना लेमिनरिबा फुरुप सिंग यावना पुन्ना फुरुप कुंथ्रा हेनबगी चाननबा पोचै सिंग मणिपुर की मपानदगी ड्राइवर सिंगना लेप्तुना पुसिलकलिबने नोंगजो नुंसा मरकता ड्राइवर सिंग असिना फिबम सोकलबा नेशनल हाईवे दा पुथोकलकलिबा पोचै सिंग खंगहौदना मतम कक्तना शटडाउन की खोंजंग जंगसिलकलिबा से मियाम की दमक खलगा हदोपियो हाईवे थिंजिनबा नतबा अतोपा खोंजंग जथबियो हाइखे Security forces singna irang thokpa yaba ching amasung tambaki mafam singda chatharakpa operation da tongan tongan mafam dage khulai kya phagatpa ngamkhre Assam Rifle amade Manipur Police na Thawbal district ki manung chana laiba Texam maning ching dage yamnaba khulai kya phagatpa ngamkhre hare Fagalaba khulai sing adude ahangba magazine ka loinana 7.62 mm SLR ama magazine ani ka loinana SMG carbine ane ahangba magazine ka loinana .32 pistol ama
ahangba magazine ka loinana 9mm pistol ama 51mm parabom ama detonator yaudaba IJ36 hand grenade mari job launching ane electronic detonator ane gram chamga kunmanga lomba stardyne marfutara explosive manga kapayariba maru tara ni thoi stun grenade ama stinger grenade ama 38mm rubber bullet ane tear smoke cell ahum dummy shell ama stun shell ama tear smoke cell soft noise ane tear smoke cell LR ama amade buffing handset amani hare nakal amaromda army BSF amade Manipur police na Churchandpur district ki manung chana laiba nalon dagi large heavy country made mortar pompi ani amade marf 80 grenade ani fagat pangamne hare security forces singna chathakiba atopa area domination operation singda national highway 37 Imphal Jiribam amasung national highway 2 Imphal Dimapur lambida pochai puba gari amasung passenger puba marfutara amasung chahum go sumna ahum tekta kaidana chathok chasin tawhan khibaga loinana national highway singda khudong thiningai oiba mafam singda pochai puthok pusin tawba amade passenger puba gari sing chathok chasin tawriba mafam singda security deploy tawduna pamdabu thodok sing thoktana ba honare amade pochai puba gari yauna passenger puba gari singda security convoy sing piduna tekta kaidana lambi asida chanhanna ba honakhre hare के पाव असिना मखा तारादुना हाई मणिपुर की चिंग अमसुंग तंपा के vulnerable ओइबा मफम सिंगदा security force के check point चाम सुपना मापन हांगदोक्तुना अचत अवोंग सिंग चेक तौरे हौजिक फावगी ओइनदि मिफा मिपुनगी पाव लेत्रि हारे ngase nungthel pung mari taba adwaida Thawal district ke Nongpok Sengmai police station ki manung chana leiba Salam Patong gi lambida sakti leiba IED bomb ama leirambadagi Nongpok Sengmai police amasung Somrai da leiba Fort Assam Rifles ki team amana AR gi bomb expert ka loinana changsinduna bomb adu asoi angam yaudana mafam aduda pakhai hankre hare hana kuki singnairam mafam aduda kanana karigi damak pokhai hannanaba thorang adu torum libano habado hauzik fawgi oinade khangmangamdre hare Malem gi mafam kayada pangthoknabagum National Health Mission gi makhada District Health Society District Health Metal Program amasong National Health Mission Thawal na puna sinduna World Suicide Prevention Day gi palan thoram ngase Thawal okram wangmatabada leiba New Era Higher Secondary School da pangthokre Changing the narrative on society with call the action start the conservation haiba pandam da pangthokiba palan thoram aduda Chief Medical Officer Thawal Dr. Wainukulna athoiba mithung Chief Medical Officer Thawal Dr. Wainukulna thoram mapu adu loinana thoram aduda saruk yakiba mahiroi singna hanglakpa wahang singi pakhum singso Nodal Officer Dr. Jidana sandokna pikhe Oza Singh mahiroi amade marilena baloisangi miyoi kayana thoram aduda saruk yake Kuki MLA Taragi Mathakta Akanba Thabak Lokhatnanaba Transgender Social Activist Malem Thongamna ngase Imphal East ki Lamnong Bazar da khongjang jangsinaba hanabada police ki akanba saksin thorang maram oiraga khongjang jangsinba ngamkhidre ngase nungthil Malem Thongamna Lamnong Bazar da khongjang jangsin gadore haiba paw phangbadagi nupi police sauna Manipur police personnel kaya kaithal manakta lepkhe mafam aduda khongjang jangsin gadaba Malem Thongamdi tholakhide Kaithel Phambi Ima Singa police team amaga wari sanakhe Kaithel gi mafam amada paumi singa unaba amada Malem Thongamna haukiba September gi tang kundagi hauduna numit 15 gi manungda Kuki MLA Taragi mathakta akanba thabak lokhalo haiduna thakiba matam ado numit 5 ni haukibaga loinana ngasi fawa thabak amata lokhalakte lemhauriba numit 10 ni asida lengak asina Kuki MLA Taragi mathakta akanba thabak lokhatpio masigi damak tambaki mafam singda chatuna khongjang jangsin khigane karigumba masigi manungda lengak asina thabak amata lokhalakta batarabade Chief Minister gi banglo mamangda suicide protest toragani haiba wafam thamke Maka tatharak pasarugama oina ihana district wise oina district ta jangsan gani haina lauthok sakibe agitation adugi sarugama oina ngasi Imphal skill amnong kechel asida ihaki agitation asi maka tathabak laksabani asigi agitation asiga mari lainana ihana state lenga ta thajakiba 15 days adugi
manung sana ngasi numit mangani hojang thrabasu state lenga ki side dagi positive response mata laktabana maram oiraga ehangna BJP ki president amadi chief minister da ehangna RTI amamang thajare madugi reply pirakpa yai pirakta yai adu moinamak ehangna lenga ka thamjakiba numida do ngasi dagina numit tarani khatang aisala abanina asi phawbada ehaki demand sing ase thangdriba phawba akoi manipur gi lariba tabaki district sing da ha koina jasadune hesitation sing junction jagi kani asi phawbada karigumba lenga ki side dagi matik saba reply ama phau phangdaba taragadi hariba demand siga mari lenana karigumba makhalala tadi action lokhalak taba taragadi ayang asi so amka hana haisari chief minister gi banglo mamangda ayhaki aningba apamba sing ase lekamiang kana ayhak suicide protest tawbaga loinana leibak miyamgi against the government na akthengna na leba asigi mayokta aina yaningge habado sapsana usagani Nata Sangit Academy and Research Center Yai School Jaman San Imphal ge Kuntra Matoi Suba Foundation Day ge Thoram Nityananda Mandop Yai School Yumnam Nekai da Pangthokiba Thoram aduda Manipur University of Culture ge Deputy Registrar Dr. L. Surjit Singh na Chief Guest Nata Sangit Academy and Research Center to Principal S. Vidyasor Sarmana President Amade Manipur State Kala Academy ge Deputy Secretary K. Ragumani Singh na Guest of Honor ena Saru Yake Thoramgi nunggi oiba warol piraduna Academy asigi General Secretary Wairopom Santi Kumar Singh na haikibada Academy asina hek horakpadage ngasi fawbada khunai asida nat sankirtan na lawriba thodang sing Manipur khunaida khanganduna laknana bahonari Manipur ge sankirtan gi mangtharakliba tal ras kaya sibo achumma maikai da puraknaba lepalaitana oja guru kaya ge matenga loinana honakhigani hare Amagi leihidabagi asti natragana mangani lehun sorat songa hawam tawbasida mama mapagidamagta numit tara mathudi kai thoga office karasu thabak ingham mayam chalasu phuthoga mai pagi aroiba ai bopiragi tawtai adagani haidana silaisida phajana lendana imai pagi chada thakdana seba tawba ngamdaba masabu office hawi da pogo ni chu benu leidena ai khali Madam dia puji sama puji kecapanan Rashtriya Posan Ma Lilong Block ki oinam sawong bung awang lekai ibudong ngangau lakpa community hall da CDPO ICDS Lilong Block na District Health Society Thawal ga khusamna duna pangthokre thoram aduda DPM CS Basantana haikibada aikhoina nungti numit khudingi machal suba chijak chana ba honagadabane aikhoina aikhoigi akoibada matamgi oiba matung ina fangdiba mana masing uhai wahaina chingbasing chaba fai loinana chaga doriba uhai sing adu ningthina chamthoknaga chabigadabane loinana ANM asa amade AWW sing VNSND amade atai program sing da awareness pinabasu haike ngasigi thoram adugi saruk ama oina mana masing amade haira kaya su utke Inkhalak liba nupi macha singda sanitary pad yanthoke miron bi amade mama oirabi singda calcium amade iron folic sing yanthoke Samagra Shiksha Manipur gi sponsor makhada Zonal Education Office DPO Samagra Shiksha Thobalna Thobal Lesangthem High School ga khusamna duna ngasi Thodang Lesangthem da leriba school asigi campus manungda amasung mapanda u pami kya thakre u thabagi thoram aduda school asigi staff sing mahairoi sing amadi ZEO join 3 thobalgi DIN Rajen yauna staff kya su saru yake thoram aduga mari lenena school asigi headmistress thoksom kabitana phongdolakpada aikhoigi mahausana leizariba akoibagi fivam environment asibo hena phagat hanabagi damak lengang na paikhalakni bathorang Ecos Club for Mission Life po school asigi maikai gidagi su saruk yabo oina u thoram ase pangthokpane masibu mai pakhanabagi damak mahairoi singnasu ngasi u thariba pambi sing asibo hingananaba ngakpi senbibagi thabaksu pangthokse haina mahairoi singda appeal tawkhe Jiriwam district ke Mongbung Maitai Khul ase kuki khulai paiba singge landabung odhorakle ngarang numidang kuki militant singna khul asida amukhana tarama thoirak subo oina attack chatharakre Jiriwam dagi fangba paw amagi matung ina ngarang numidang pung nipalom tarakpada Jiriwam ge Mongbung Maitai Khul tamna afaba makhal ge khulai paiba kuki militant singna
हाइरिबा खुल असि तमना नोमै राउंड कया कापसिंदुना लंदारखिबने हारि कुकी मिलिटेंट सिंह अदुना चथरखिबा अटैक अदुगे इकान कानदना मणिपुर पुलिस थौरम परेंगी मनुंग चना हंदक चहिगी ओइनसो ngasi सेप्टेम्बर की तांग 16 लम्यानदा बाबूपरागी इराबोट कॉम्प्लेक्स दा जिमिट की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डॉक्टर चंदम कमल सिंह लुचिंगदुना लम्यानबा जननेताहिज्म इराबोट की मिफमदा लैसु कतुना थौरम हौदोखे ngasi की थौरम असिदा जिरिबामदा लेरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO सोशल वर्कर कम्युनिटी सिंह गेलुचिंग सिंहना सरुक यादुना थौरम असे पांथोखे ngasi की थौरम असिगा मरी लेनेना जननेता इराबोट मेमोरियल ट्रस्ट जिमिट प्रेसिडेंट के कमेटी के चेयरमैन ए मनमोहन सिंहना हाइखिबदा ngasi जननेता इराबोट के हुंफुतरा हुंदोय सुबा लेखिदबगी थौरम असिगे ममांगदगी यामना चावना पांथोक्तुना लाखे अदुबो हौजिक मणिपुर की लैरिबा फिल्म असिना मरम ओइरगा लैसु कटलगा अमदे नुमित्ता मैरा कटलगा थौरम असे चमना पांथोक चले लागिबा सेप्टेम्बर के तांग 13 लम्यानबा जननेता हिज्म इराबोट के चही 419 सुबा थौरम असिदसो मियामना सरुक याबियो अमदे मतेंग पांगबियो हाइना फोंदोके ngasi numidang pung 5:30 taba matamda Jiribamgi Babupara Irabot complex ta leriba jananeta hizam Irabot ki mitamda mayakat kani hare mahana luchingduna amadi asumbu da makta thawai kathiba ado miyam gi damakta mahana kalamba adugumba maki thawai atuna ngasidi khoi मिट्टी मचा मणिपुरी मचा मिकप थोन असुब अखोगी तबक अखोई थौना हापीबने है लौजै मरम मियामना मणिपुर तोान तोान मफम अखोगी हिजम इराबोना चलम लिगम अखोई चतुना अखोई तुंगीदमक याइफनब पुनः होनसे इन्वायरमेंट डे मरी लेना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हौदोखिबा एक पेट मा की नाम प्लान फॉर मदर कैंपेन के सरुक अमा ओइना डायरेक्टरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन की मेडिंग मखादा थौबाल कॉलेज थौबाल की IQAC अमदी NSS यूनिट अनि सिंदुना नोमगी ओइबा ट्री प्लांटेशन की प्रोग्राम अमा थौबाल कॉलेज ता पांगथोखरे कॉलेज असिगी स्टाफ सिंह अमदे माहिरोई सिंह यावना कॉलेज कैंपस की अकोइबा मनुंग अमदे मपांदा मना पुंगबा अमदे उहै पानबा उ चारा चामरोम थाखिबगी थोरम अदुगा मरी लेनेना प्रिंसिपल प्रोफेसर M बिना देवीना फोंदोरकपदा अखोइगी अकोइबगी फिवंबो ngakpi senbiduna amade hena fagat handuna tungi generation ki damak afaba environment ama thambiram se haiba pandam asida prime minister na hodok pikiba campaign asibo sawgal aduna ngase tree plantation ki thorom ase pangthokpani haina phongdoke The Laikwal Imphal Manipur Organization asige mapong numit thoram amasung manalan thopagi thoram lakliba October gi tang ahum lisingani kun mare nungthel gi pung ama taba matamda Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy JNMDA Imphal da pangthokani haina Laikwal gi secretary GA Ganopachirol amada khangalakle numit asida manalobi gi daba amasung lanthok chakadaba manasing Ekendraten subada Thiam Krishna Chandra Radhe Krishnan Award lisingani kun mare Moirengzam Devta Khetri Mayum Yaima Amasung Thambal Ningsing Sahitya Mana Lisingani Kunmare Cha Khomaida Maharaj Kumari Binodini Ningsing Sahitya Mana Lisingani Kunmare Yengkhom Indirada Khaidem Pramodini Ningsing Sahitya Mana Lisingani Kunmare Budhi Chandra Haisambat Naina Wareng Anisuba Khutnamsu Fongani Haina Cherul Asina Makhatarakle Department of Dance and Music Manipur University na sinduna Sri Lanka ki classical dance oriba Kandian dance yumfam oiraga tha asigi kunmari dage ngasi fauba numit humni chupna chatharakiba workshop lesinbagi thoram pangthokre Department asigi lecture hall da pangthokiba workshop lesinbagi thoram aduda School of Humanities MU gi din Professor S Imova Singna Chief Guest amade Dr M Thoiba Singh HOD Department of Dance and Music na President oina saruk yake Workshop aduda Sri Lanka amade India gi Dance Center ama oriba Sandana Rangana Kala Niketan gi Director Dr M Chandani Kasturina Guest of Honor amade Resource Person oina saruk yake Thoram gi saruk ama oina workshop aduda saruk yakiba Mahiroi Singna Kandian dance ke tongan ba dance form sing utke
जननेता हिजम इराबोट की हुंफुतरा हुंदोय सुबा डेथ एनिवर्सरी मरी लेना ब्लड डोनेशन कैम्प अमा जेनिम्स की ब्लड बैंक पांगथोखरे मणिपुर स्टेट काउंसिल ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन अमदे ब्लड बैंक ट्रांसफ्यूजन यूनिट जेनिम्स न पुनः खुदसमनदुना ngase lamyan हिजम इराबोट ने लेखिदबा हुंफुतरा हुंदोयरक सुबा नुमित का मरी लेना ब्लड डोनेशन कैम्प से पांगथोकचबने ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन मणिपुर काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट ख्वाइरापम रमानंदन फोंदोखिबदा ngase पांगथोलिबा ब्लड डोनेशन कैम्प असिगे मरोयबा पांदमदे मियांगी अवा अना तारबा अमदे अनाबा दुना मरम ओइरगा मी लेजदबा सिंगना ई गी दरकार तारपा मतमदा मतेंग ओइननबा वॉलंटियर सिंगना ई असि कचबने हरे लोइनना इरावत सेलिब्रेशन कमिटीना चही खुदिंगे अवार्ड पीबगी थोरम पांगथोकपा अदो हंदक चहीगी ओइनसो लाकलिबा सेप्टेम्बर की तांग 19 इरावत के लिस्ट चामग कुनिपालक सुबा मपोक कुमन थोरमग मरी लेना इबो याम सुमांगिला संगनेंदा ब्लड डोनेट यामना तोखरबा मियोसिंगदा अवार्ड असे येंथोकनी हरे ममांगी चही कयादगी होना ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन अमदि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन अन्य पुलकांदा ब्लड डोनेशन की प्रोग्राम असी ममांगी चही सिंगसु पांगथोकन लाकुम मसी सेप्टेम्बर तांग 13 नमिरसिदा जननेताना लेखिदबा मुद्रागुम दोइसुबा डेथ एनिवर्सरी इरोइनना कोई जेनिम्स की ब्लड बैंक कई कुसमनरकांदा ब्लड डोनेशन कैम्प असी सिंजबाय अखोई ngasi सिलिबा ब्लड डोनेशन कैम्प असिदा अखोई डोनर टारगेट ची 50 टारगेट नि अदो हौजि फावबो नदि 35 अदमाना कोई ब्लड की होगाय पीरे अदो 50 नंबर वाली तो वाली बसिंग असिल नमकी टीडी योगनी मर्दि थासिगे कुनिपान थांग नुमित असिदा सिटी कन्वेंशन सेंटर इम्फालदा वर्ल्ड मैते काउंसिल WMC ना सिंजदुना मैते कंदबा अखोई नापिगने मैते कनबदा अखोई पुनगदबंगी थौतांग हाइबा हिरम मसिदबो मालेम मसिदा लेरिबा मैते फुरुके पांगल सागनबगे पानमदा पांगथोकदोरिबा नोंमगी ओइबा मिफम असिदा अखोई पुन सरु यामिनसी हाइना सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी रोशन कुमुक्संगना खुरेक पिदुना थादोरप चेरोल अमना हाइरे चेरोल असिना हाई अखोई मसेल अमना ngang अमना तानरक्तबा अमदे तुंगी ओइबा चब चाबा फिरेब अमा लौमिनदुना लेमिननबा ngamdaba sigi mawong amada lakpa sina maram oiraga ngasidi ngasigi charol surol asige tungi group asige khongol fawa mutkiba yabagi film amada lakliba se aikhoi amato oina leminaduna kanba mathau tai haina khanjaraba matung wal maidai council na sinjariba thoram asibo mapung fan binaba CSO organization association amade imaluki khudingmakna sogat piduna mai pakhan bigani haibagi thajabasu thamjare maram asina wal maidai council gi moto da thamjariba we are one asi aikhoi apunbagi pangalna mangfaungna halase haire पैरासिटामोल अमदि पांडी यावना अतोपा हिदाक मखल यांखै हेना नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी नि हाइना CDS योना लाउथोखरे पांडी अमदि पैरासिटामोल टैबलेट यावना अतोपा हिदाक मखल यांखै हेना ड्रग क्वालिटी टेस्ट फेल ओइबा थेंगनरपदगे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDS योना पुथोकपा नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी लिस्टा हारिबा हिदाक सिंगसे स्टैंडर्ड क्वालिटी की मतुंग इना साबनते हाइना लाउथोखरे हारिबा हिदाक सिंगसिगी मनुंगदा मियामना तोइना चानरिबा विटामिन C अमदे विटामिन D3 टैबलेट साइकिल विटामिन B कॉम्प्लेक्स अमदे विटामिन C सॉफ्ट जेल एंटी डायबिटिक की हिदाक ग्लिमिपेराइड हाई ब्लड प्रेशर की हिदाक टेल्सी सर्टन न चिंबा यावरे हारे हिदाक साबा कंपनी सिंगी मनुंगदा हेटेरो ड्रग्स अल्केम लैबोरेटरीज हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स अमदे टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स सिंगे हारे हिदाक सिंग असिबु साबा कंपनी सिंगना पिरकप रिपोर्ट क्वालिटी टेस्ट तौखरबा हिदाक की बैच असे मखोइना साखिबा नते साजिनबा हिदाक हाइबदे स्पोरियस ड्रग्स ओरंबा याय हाइना रिपोर्ट तौरे तांगना थोकपा एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनन अमदा एस्टेरॉइड अमा सेप्टेम्बर की तांग 19 दगे नवंबर की तांग 15 फावबा आर्ट की ऑर्बिट कोइना चलबा याय हाइना साइंटिस्ट सिंगना थाजनरी हाइरे अर्जुन एस्टेरॉइड बेल्ट तगी हौरखिबा फुट 53 लोम चावबा लिसिंग अनि कुनमरी PT5 मिंथोन पिरबा एस्टेरॉइड असिबो अखंग अहे सिंगना आर्ट की ऑर्बिट कोइदुना चटकने हाइबगी दमक मिनी मून सेकेंड मून हाइना सुकौरे एस्टेरॉइड असिना आर्ट तगी मिलियन माइल
2.6 लापना लेगनी हरे अमसुंग यामना शक्ति लेबा टेलीस्कोप के mateang खक्तना उबा फंगनी हरे हाइरिबा तेलबा मतम मसिगी मतुंगदा एस्टेरॉइड असे आर्ट की ऑर्बिट थादोक्तुना नुमित की ऑर्बिट ता अमुक हनखिगनी हरे 2024 PT5 अहानबो ओइना हौकिबा अगस्त की तांग तरेता आर्ट तमना चंगसिलखिबा साउथ अफ्रीका दा लेबा ऑब्जर्वेटरी अमदगे साइंटिस्ट सिंगना उखिबने हरे आर्ट की ग्रेविटेशन ना हाइरिबा एस्टेरॉइड असिबो आर्ट लोमदा चिंसिलकपो ओइगनी हाइना अखंग अहिसिंगना हरे हाइरिबा एस्टेरॉइड असिना आर्ट की लेमाइदा अहोंगबा अमदि अमांग अता थोअनबा याबगे अकिबा लेते हरे एस्ट्रोनॉमर सिंगना हाइरिबा मिनी मून असे मखाताना लिसिंग अनि यांखैगे नवंबर अमसुंग लिसिंग अनिगा मरफु मरीगे मतमदा अमुका हना आर्ट की ऑर्बिटा चंगलकपा याय हाइना थाजनरी हाइनासो सोर्स अमना मखातारी बासु खांगबोके स्पोर्ट्स चावखनबा चंगसिलकलिबा खोंगथांग थौबाल डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन mateang pangani haina district football association thobal district badminton association district volleyball association thobal district weightlifting association thobal district amateur boxing association united judo association thobal district kho association thobal district athletic association thobal district archery association district olympic association thobal district kabak report matam kharagi mamangdage basugi affairs ta ayat apan piba jayet nabagi mawong urakpa ase miyamgi oina laibak thibani haina sports fraternity singna lobuga loinana makhatana jayet naba lehendana ba player sing semgatpa sports movement fagat hanaba adomda changsinana ba makhada sahi tawjariba singna appeal tawjare loinana housing thokliba basu office building ke wathok asida involved toriba official singna sports ki damak khanbiduna basu office haudokiba haiba video thobalgi wafum ado withdraw tawbinaba appeal tawre loinana basu ground gi chayena ba se yauna DC thobal naso hiram masida district olympic association ki maikai dege thamjari wafum asida mari leinaba singda advice tawbiduna youth sing player singe moral down tawkhiduna ba honabio amadi basu ground kananaba player singe yaifanaba changsilakpa basu gi thabak punamak district level association singna angamba level da mateng panglagani haina phongdorakle CVSE da affiliate toba North East India da leba school singi oiba championship aduda Ruda Academy thobal gi team na lamba khudimak maithiba piramnaga halakpada school asigi oja sing guardian sing amade mahairu singna taramna okhre taramna opagi thoram aduda Ruda Academy thobal gi founder secretary Elangwam Sase Singh principal in charge H Somarendra Singh amade boarding superintendent N Basna Singna president member sing oina saruk yake founder secondary Elangwam Sasina Phongdokibada North East region gi oina pangthokpa under 14 ge football championship asida ahanbo oina saruk yarubada school asina winner oirakpa se yamna chawthok chaningai ne mase guardian singe achoba thodang ne national level ge championship tesu guardian singna achoba thodang lobiyo haike tournament asida Ruda Academy gi coach Asam Bonishan Phongdokibada championship asige ahanbada Sarla Bila Gyan Jyoti ga sanabada manga sinoda mathangda DPS Daligon ga sanabada ani sino quarter final da Saint Francisca sanabada mari sinoda semi final da Gorukul Group of Education Mongoloida sanabada manga sinoda aduga final match da host team su oriba NPS ka sanabada apiba matam fawbada goal ama fawba chane bangam khide penalty kick ta ahum amada Ruda Academy na thoike hare panbayai championship asida Ruda Academy thobal gi team na best goalkeeper best scorer best team coach amade best manager ki award su lorok pangam khe hare aroibada moroiba pausing amu hana pijare Kuki militant chamapan changlakhiba leite haiba security at ahumda disturbed area status tha ahumge matam sang apigane tha taruki matam sang bokre
Manipur University of Culture की guest faculty सिंह regular ताहंद्रबदी अकनब खोंगजंग चंगसिलगने अमसुंग मतम कक्तबा सौदान मरम ओइरगा इम्फाल जिरिबाम लंबिदा गाड़ी कया पंदुना लेरे ngasi gi oinadi Mami TV ni sandok jaba Manipuri Prime Time News matang asida lusinjare mayam bo mukana khurumjari